पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा. Kahen Trip Youth Council, Riwar Mingi Circle, Hakas Balang, Kalai Kublai Kitbok Kirwiang, Yauba Batista Kongta, Uban Salaj Banashimenta, Hakajinya Kobrwai, Kabanlong Ha Ubna Yayong, Ha Uttarakhand, Kablatip, Kumka India Talent Fight Semifinal Season 2. Kumkada Kajing Aiman Sim, Bat Pencelur, Nakaliang ke HYC, Kalai Jingarap, Dakasong Pisa, Kabashipo Jartingka, Hakajinya Lang, Ha Office Trikam, Jong ke HYC Sengkemi, Ha Maulai Nongkwar, Shillong. Ya ketika kasong pisa, Laiti da uba Edmond Kongai, uba day upresiden ke HYC Riwar Mingi Circle, Hakajin dan lang kirkot nongkit kam, Jong ketika seng. Uba Batista Kongta, uba lalai pesan senem ke arta, Nakashnong Lendem, Raj Mauja, Penursela CNRD Blok, Ude uwe unorwai ublaju simenta, Hakajin kop ruai, hapo kajela, Bat ula penmiru ya kawe kajin ruai, Kabal jar kerteng, lasubon kesiar, haus nem arjar saw. Bat hakite kisnem, lapen mi lem bagi kaset. Tinagalan ka New Trip Youth Council Riwar Mingi Circle, hakan ni kapor ngitap da kajing sungkumen ke bakraw, yaw ni usamla rang ba jongi, uba la syajit hakan ni ka talen, ban shimenta ban sei, yala ka jong ka sapruai ka jong u, ka bau ni usamla rang ba jongi, ula syajit hakan ni ka talen, bon shimenta hakan ni ki kindat sngi ki ban sawan. Tinagalan ka New Trip Youth Council Riwar Mingi ngimdan ni ay, ban ay ni usamla rang ba nrei kum kadak bat kitbok kiruyang yau hasya bon mi nakani kari ke jongi bon let chati sajaka ban shimenta yakani katalan kum unong ruai ni usamla rang ba jongi uwan nakashnong kabangidang sadin kabaha po CNRD blok penusla bat kum juru uwan nakalongyeng kalongsan kabom dabyang hakayo kakot kumta nagalang ka seng mimi syakmat ban ay lang gajing kersyan yaw ni usamla rang ba ke jongi ban penpau lang syafi ki paj ba jong kabri New Trip ba pin ai lang ke jing kersyan yaw ni usamla jongi ubami ban represent lani ban shimenta hakani katalan fight season 2 bala penyaj da kani kasyu hingki hapo Uttarakhand namba Delhi hagini ki kindet sngi ki ban sawan kani pi hakapor ba ngala nang kong kamde ban mi nangan de ka jing am sim jong pralom de i we bu studio hapo musla te ita ide ba arsilung do i balong i pralom basenda junga te yong yanga ba kumba pitan ko ka sapan ruai hindi te ale wan ban la music video no hapo studio nam bangin yo ban mo ban pha sapo kha te hakat ko por daga jing am sim jong i ba arsilung do ngaru ngapersiam daga sim ga ba laga dokumen mo te hako juga por endal ala aja kato ngila WhatsApp sepo Uttarakhand te hadin hisngi kila ajeng tiba ki ong yang ba kila syasele te de hangta ka I'm sim yang walang ngalong soto ba ngalong tang u samla ba mo na po sinong te bat na ki bahinga sim ki ong haba Malaysia kata jaka kumnokin mela benet haba milong tang ukna samla baduk besuk barang li joki mo ngalasong to ba haba la ikan kam kalong ba kam dik besuk tenre ngabu ujian yang ong ba lak no kumno hi ublei kendar bandon dekat panga daga jingarap jong ki pralok daga jingarap ngakmilti nakiseng phalang naki nomi khmat jong ka constituency jongi tenga kermes kemba kane kamde ka mon briu jong amo ngis kemba देखा मोने उठे बने चलो दोस्तों मेरे माँ बाप मुझे के लिए स्कूल में बड़ा काम करना चाहते हैं और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है लेकिन मैंने अपने के लिए कुछ नहीं सोचा है सब यार भी नहीं और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा
बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा,